Treća javna rasprava o predlogu nacrta plana razvoja autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine, koju je organizovao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, održana je danas u Sremskoj Mitrovici. Drago mi je što je baš Sremska Mitrovica izabrana kao jedan od 4 grada u kojem će se odvijati javna rasprava vezana je za nacrt plana razvoja AP Vojvodine. Zašto? Jer naš plan razvoja grada Sremska Mitrovica je u završnoj fazi i tako da ćemo danas biti ovde svi na okupu, a ono što je bitno da se u planiranju naših, izvinjavam se, nije manifestacija, da se u realizaciji našeg plana grada Sremska Mitrovica puno oslanjamo na plan razvoja AP Vojvodine. Tako da će ovo biti dobra javna rasprava, pretpostavljam da ćemo imati puno benefita od toga, tako da bih želela da svi učesnici danas uzmu učešća u ovoj javnoj raspravi. Prioritetni ciljevi ovog plana i mere za njihovo ostvarivanje integrisani su u 4 razvojna pravca. Vojvodina kao mesto neprekidnog rasta životnog standarda, interkulturalna Vojvodina, energetski održiva, digitalna i prostorno povezana Vojvodina i zelena Vojvodina otporna na klimatske promene. A što se tiče plana razvoja, mogu reći da je pokrajinska vlada otpočela ovu aktivnost još pre 2 godine, da smo zaista intenzivno radili, da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu predlagač ovog dokumenta, dok je Razvojna agencija Vojvodine koordinirala i aktivnosti koje su rađene u izradi plana su bile zaista veoma značajne i aktivne i da je veliki broj subjekata učestvovao u izradi samog plana. Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Regionalne razvojne agencije Srem.